Nawe MCA Mutwiri Kabakonerite Amiru bategere na njira ya undene aria MCA wao akethirwa akiaririria kuritwa gitene kwa ngavana Kawira Mwangaza akiuga MCA uria ukethirwa akimugwata mbaruti Mumiru uria ukwenderera Amiru mantu jamega na kwo watebatere kunenkerwa kanya kangi gutongereria kiri kithurano kijite. Marion Karugi na chotariria Bera turakama ni raraire enkuona ya Kenya tukiavita mibirene ombe itumba kuona urayumbo tutethia ringi tumba kuendelea ukama. Ni MCA wa Kiego ya Ntubochio Timothy Mutwiri Kabako akionania batiki mopuru ringi na gavana wa Miru Kawira Mwangaza kuumania na andwa na kasakasa sietete na mbere okujirwa kauntini ya Miru. Akiariria ambacho ya munini wa gavana Mutuma Ntwethingia ura mwankari ututiro turobwawe sibitare MCA Kabako enabobwa kuwa orira weto tibura karibaita bwa kaunti ya Miru ati kumenyani na bwita na tabobate thacia na kwa uwe ururo tibu gavana Kawira na akinyilo ni ntumweje. So tafadhali bila nkubuira tai kanya karatu inakoika kuromba nontu mwanetu deputy governor Mutuma ethingia rwari tukwaria na mami sibitari abirabi mumami ite sibitari tutegomenya lakini kankwenda kuwira Kawira nontu Mutuma onto ethingia ata mama sibitari mbere ne thaira atirara cia mantu yake dai Mutuma gaulwa agona thina muntu ura wi responsible kuanza biuria birabi keya na ntubembe na ntubatiania na imenti kana bamero yonthe ikariure kari Kawira bwibange na mukuru oku kuwa imbibi kethira biethine Mutuma na ndo amenkiwa au na wita kiwa yatwa ya ntukwira ari nakuru au akatukwa tuteita tax batwe turi antubege mbe south imberete antubeto tax itokoita nonto ba president wetu nonto na utwetekeria aturetera mirandi na aturetera into through MP wetu Mheshimiwa John Paul Mwirigi lakini tax irere yawa ya Meru turi antuba maua turi antubembe tutemenya ina tax iraita na mbue o Kawira tutebwa kuita taxi yetu gutweka taxi ra tukuita ni ekuya kuwatithia na betu baraba uranire ntukwira imobyo uranire na yotari inya no yoteri inya no yete yuka urane kayuetere nontu yo na muthuro batetwa kuita taxi bareta irwa miringeti bareita tax kenda bona maendeleo bareita tax kenda baomba kubwithirwa barabara ciona kenda baomba kuona rui Yeka Bobotani MCA Kabako ariwara wariero kwebelia gavana itene kana impeachment motion ruraru erigerio kinyithwa kiri county assembly ya Miru kiumia twetete Amiru ni bakule metho na MCA Oroke thwari kiutati nontubo bamenye ni munduo na ni wote kwenda kwebeleria bangi mpanga so buran kwenda kwira antu beto ba Miru ito watanire na thaitu etekaniritie tu MCAs na bwethire ntukwira ya motion nontu motion yuge ya assembly bwethire bulaithiretie bwo ya sana bwone MCA ora inyo mote contribute kuringa kura ya kuwania Kawira bwethire bukimenya imunthu owondira thurirwo ari na imunthu wantu bake bamiru na kinyo tuko itukumenya njuma utuko Kawira no retete MCAs na itweri itukumyane antu achore beto no rabetete wito banenkera mbesa katukwenda ba warning na tutenda kwitha ringi nontu mbesa itetuma batu etothangi kiantu beto bamero no kya kwethira imantu ya mbesa icio twankuma wacio kabinya tulisainete ngwesi yetu lakini county yetu irome imara na antu beto bara baturingirite kura baombe kwithira bakiona maendeleo noro wi ithanetie no MCA na amenye Kawira ote wa mu itha kinyako birabie na mana ne aritire antu bake ngwe ate no bwate ukira Kawira te Kawira muthurire ne antu bake ende naro mena musimamo yu antu bake athetere antu bake na maendeleo akona maendeleo te ya Kawira na Kawira ote wari na muntu kuithania Kawira ate kumeana etete ote mutongoria yonto ya Kawira no ntuibu kuona yaragwaria yonthe ayaria o muntu inanthu na akiariria mucemanio kulea Joari Makiri tariki 17 kiumia kithiru itwaririe na thimu ya gavana indaririe na Murega Baichu mwene indaritie na chief of staff Zamba Mbithe nkamwira kwina thina na hara twitite threat ira iguyira thai Mheshimiwa Kawira kaindene to threat turaba kuthretana unio the statement geta kuandika Kawira ati andikite statement yake geta kuandika statement kwa CND gavana mbere nethire kuandika statement yake then yekwe ya follow no ntone kanene musemanione ntari musemanione tafadhali ukithretani bangi mbika kandu na antu bau bage ka bate gwithira bawati o thawoi
no ntukui batulire ana betu kiongo ntukuira mawa na iba kumenyo ibo bao na batai kwa ndene baraba kuiyirwo ne antu batina atia kamera cia ndisi betu cio unangwa ne antu bake o baraba witania abo no te ura wato kinyomwe nende kawira na utusumbura ndene Meru County. Nikiripotera Weru Weekend kuma Mawe Gembe South, Bita Marion Karugi wa Kinyua.